Ingabo z'u Burundi zongeye gufatanya n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero biremereye cyane ku mutwe wa 23 ndetse na twirwaneho hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero byiganjemo ibyo ku butaka byongeye kugira ingaruka zikomeye cyane rero kuri abasirikare ba 23 nyuma y'igitero Karundura cyaje gusiga n'ubundi hari ibirindiro bya twirwaneho ndetse na 23 bifatiwe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano kandi kabije yiyongera ku bindi bitero biremereye cyane byiganjemo ibyo mu kirere byari maze iminsi byisuka kuri uyu mutwe wa 23. Umutwe wa 23 rero wongeye kwamagana ibitero by'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu bice basanzwe bagenzura, ibyongeye gushimangira umwuka mu ukomeje kugenda tutumba hagati impande zombi, ndetse abenshi bati umutwe wa 23 ushaka kuzarasa ku butaka bw'u Burundi no wihorera nyuma y'ibitero bikarundura bikomeje gutegurirwa ku butaka bw'u Burundi ndetse n'ibice bigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo, ariko kandi bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi nkuko bigaragara. Muri Uvira ho abacancuro bakomeje by'umwihariko gutegura igitero Karundura, igitero cyo kugaba kuri Bukavu kugira ngo Bukavu nayo babashe kuba bayigarurira nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ndagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avuga hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho umutwe wa 23 waje gusohora ubutumwa bukomeye cyane ugira abunenga umugaba w'ingabo by'umwihariko za Uganda wungirije by'umwihariko ndaza kukubwira ko yamaze kwitaba Imana. Ese byagenze bite? Uyu yaba yazize ikintu? Bashuje mwese kandi bifurije ibihe byiza. Murabizi ko twibanda ku makuru agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi by'umwihariko n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma rero turebere hamwe amakuru yihuta kandi amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda by'umwihariko avugwa yibanda ku bikomeje kugenda bitangazwa hano mu karere k'ibiyaga binini. Igitero kiremere cyane gihuriyeho ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo cyongeye gushegesha ndetse no kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23 by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi ngibi kandi bibaye mu gihe kugeza amagingo aya ngaya umwuka w'intambara ukomeje kugenda ututumba mu buryo budasanzwe, ku buryo abenshi mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iki cyuka cy'intambara gikomeje kwangiza byinshi nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nkuko bikomeje kugenda abitangazwa. Amakuru yihuta akomeje kugenda atugeraho rero n'ubundi akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara iyongeye kuba ku munsi w'ejo, iyongeye kwerekana uruhare rw'abasirikare b'Abarundi. Umwe mu basirikare b'Abarundi rero waganiye n'itangazamakuru ariko kandi utashimye ko imyedondoro ye itangazwa, yumvikanye agira ati ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo zo kwa Ntare Rushatsi kwa Cyambarantama azongeye gushimangira insinzi yazo ndetse zongera gushimangira ko umugambi wazo guhangana n'umwanzi ndetse no gutabara uburasirazuba ugeze kure, ndetse akaba yashimangiye ko kandi bahamagarira M23 kuva mu bice byose bigiye bitandukanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara bafashe mu rwego rwo kugira ngo babashe n'ubundi kuba batanga agahenge, ngo nibitaba ibyo uyu mutwe barakomeza kuwurasaho mu buryo buremereye cyane. Ni mu gihe amakuru yamaze kugenda by'umwihariko ashyirwa ahagaragara avuga yuko by'umwihariko cyane cyane amakuru no guturuka mu misozi yo ku Ndondo iherereye muri Grupuma ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho akomeje kuvuga ko kwa gatanu tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2 2026 habaye imirwano ikomeye cyane yihanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa twirwana ufatanya na M23. Nkuko ayo makuru akomeza kugenda bigaragaza, iri huriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta rigizwe by'umwihariko na FARDC, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe basanzwe bafatanya ryagabye igitero kiremereye cyane ku birindiro bya M23 ndetse na twirwaneho, ariko by'umwihariko biza kurangira hafashwe n'abasirikare nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibitangazamakuru birimo nka Media Congo @kadomonet ibyo bikomeza gushimangira yuko uyu mwuka w'intambara by'umwihariko n'iki gitero cyagabwe mu buryo buremere cyane, aho imbunda ziremereye cyane z'ubwoko bwa RPG ndetse n'izindi ntwaro ziganjemo imbunda ziremereye cyane zirasigwa ku butaka no mu ntera ndende zakoreshejwe n'igisirikare cy'u Burundi zateye ingaruka zikomeye cyane ku birindiro bya twirwaneho. Iyi mirwano yabereye ahantu hagera muri habiri h'ingenzi by'umwihariko ariho ahitwa Kirongwa ndetse n'ahitwa
Gishembwe, uturere two mu misozi igabanya Indondo n'umujyi wa Uvira. Ahantu kandi hafite akamaro gakomeye cyane mu by'umutekano kuko ari inzira y'ingenzi zihuza imisozi ya Bijombo ndetse n'ibice biri hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, bikaba kandi byoroshya igenzura ry'ingenzi ingendo z'abantu ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ubuhamya buturuka mu baturage ndetse n'abandi bakurikiranira hafi iby'umutekano muri ako gace bavuga ko ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo zaba by'umwihariko zarateje igihombo gikomeye cyane kuri uru ruhande rwa Twirwaneho, ariko cyane cyane akaba ari ibitero byari biyobowe n'abasirikare b'Abarundi. Ibitero byagabwe rero kuwa gatanu byabereye by'umwihariko ingabo za leta ya Kongo, by'umwihariko cyane cyane iz'u Burundi, by'umwihariko insinzi ikomeye cyane nyuma y'uko Twirwaneho yagerageje kubasubiza inyuma, ariko FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bagakomeza kubabera ibamba mu gihe ari igitero bari bateguye, ndetse kikaba cyaraje ari igitero bateguye neza. Aya makuru anakomeza avuga ko kandi kugeza ubu ngubu Twirwaneho by'umwihariko yahise yamburwa iriya misozi yose yo ku Ndondo kuva ku mipaka yayo kugeza mu bice bigiye bitandukanye byo hejuru biganisha ku bigendanye n'umutekano w'umujyi wa Uvira. Ibikomeje gutuma ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeza gushimangira ko ryifuza kugenzura ibice byose bikikije Uvira kugira ngo bizere umutekano wa Uvira. Ku ruhande rwa leta kandi nanone ya makuru by'umwihariko ahari yemeza ko by'umwihariko baratumye abasirikare batwirwanaho benshi by'umwihariko bahatakariza ubuzima, ndetse uruhande rwa leta ya Kongo banambuye ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare iri huriro by'umwihariko rya Twirwaneho na M23 birimo imbunda ziremereye cyane ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mirwano byafatiwe ku rugamba. Ibi bikaba byerekana ko kandi igitero cyari cyateguwe by'umwihariko cyaje kugira umusaruro ku ruhande rwa leta. Ku rundi ruhande ariko kandi nubwo Twirwaneho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nayo yakomeje kugenda igerageza kwihagararaho nk'uko bigaragara, nubwo nanone itari yatangaza ku mugaragaro. Bivugwa yuko by'umwihariko yaba yaragize igihombo gikomeye cyane. Amakuru yemeza ko by'umwihariko yanakoresheje ubumenyi bw'aho hantu ndetse n'imiterere y'imisozi mu gusubiza inyuma iri huriro ry'ingabo za leta, ariko Abarundi baza gusanga bamaze kumenyera strategique y'ahangaha, ndetse baza gusanga n'ubundi Abarundi baragabye kino gitero baramaze kumenya neza imirwanire y'ingabo za Twirwaneho. Imisozi y'Indondo imaze igihe kinini cyane arindiri kandi by'umwihariko y'imirwano ndetse n'amakimbirane ashingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa RDC mu myaka ishize yagiye yifashishwa by'umwihariko n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, bitewe n'uko rero igoye kuyigeramwo kuko rero ihuza inzira zerekeza muri Uvira, Fizi ndetse n'ahandi. Imirwano yongeye kugaragaza uburemere bw'ikibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse inagaragaza ko n'ubufatanye bw'ingabo za leta by'umwihariko zizahangana nk'uko bikomeje kugenda bitugera bivuga. Byemezwa ko kandi niba hatabayeho ingamba zirambye zishingiye ku biganiro bya politike, iterambere ry'akarere n'ubwiyunge bw'abaturage, imirwano nk'iyi ishobora gukomeza kwiyongera igatuma abaturage b'abasivile bakomeza kuba mu byago bikomeye cyane. Mu gihe kandi bimeze bityo, amaso akomeje by'umwihariko akomeje guhanga Indondo ndetse na teritwari ya Uvira, aho intambara igaragara by'umwihariko nk'itararangira, ahubwo ikomeje guhindura isura bitewe n'igihe impande zombi zikomeje kugenda ziyigaragaramo. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugeraho by'umwihariko kandi aravuga yuko no mu bice byiganjemwo ibyano muri Uvira harimo gutegurwa ibindi bitero biremereye cyane. Mu gihe akomeje kugenda hagaragara amakuru twakwita ko ari ibihuha ku mbuga nkoranyambaga ashimangira ko umuherwe Eric Prince uri mu bafite sosiyete ziganjemwo izisanzwe cyane cyane by'umwihariko uri mu bafite isosiyete zisanzwe zirwana by'umwihariko intambara cyangwa se ibiraka by'intambara, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, yaba yamaze kugenda yitaba Imana. Amakuru akomeje cyangwa se yaba yamaze kugenda afatwa n'uruhande rwa M23. Amakuru atugera aravuga yuko iyi sosiyete ye abacancuro bamaze kugera hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bigaragara ari bimwe rero mu byaje kugenda bituma
abakomeje gutegura ibitero bishobora kuza by'umwihariko n'ubundi kugira uruhare rukomeye cyane. Byemezwa ko muri Uvira harimo gutegurirwa igitero karundura kirimo kugirwamo uruhare n'abacanshiro. Abangaba kandi ngo baba bifuza n'ubundi gufata igice cya Bukavu nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Umutwe wa 23 by'umwihariko wasubije umuryango wa Afurika yunze ubumwe wawushinjije kugaba igitero cy'iterabwoba ku kibuga cy'indege cya Kisangani, uvuga ko bibabaje kuba rero uriya muryango wise gutyo rero igikorwa by'umwihariko cyarokoye ubuzima bw'abaturage. Kwa gatandatu tariki 31 Mutarama ndetse no ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare nibwo M23 yarashe ku kibuga cy'indege cya Mboka yerereye mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani ikoresheje drone nyinshi. Uyu mutwe uvuga ko kandi icyo gitero wagisenyeyemo rero ikigo ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyifashishaga mu gutegura ndetse no kugaba ibitero ku baturage bo mu duce babohoye ndetse no ku birindiro byawo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe biciye muri perezida wa komisiyo yawo Mahamadou Ali Yusufu kwa gatanu wamaganye kiriya gitero unasaba M23 guhita uhagarika imirwano. Ibaye mu gihe abategetsi b'Amerika bo baherutse gusaba uyu mutwe kuva ku butaka bwa Kongo. Yavuze ko kandi kiriya gitero kuba rero cyaragabwe ku kibuga cy'indege gerereye rwagati mu mujyi by'umwihariko kikanashyira mu kaga abaturage b'abasivile bigize kwica mu buryo bukomeye cyane amategeko mpuzamahanga y'intambara, by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivile ndetse n'abarwanye ingabo by'umwihariko ikwiye ingano ikwiye y'igitero ndetse no kwigengesera gikwiye. Yusufu yanagaragaje ko ibyakozwe na M23 ari igikorwa cy'iterabwoba, maze ashimangira ko imitwe itwaje intwaro itari ya leta idashobora gushingira ku mpamvu za politiki, umutekano cyangwa se iza gisirikare ngo igire icyo yitwaza ishyigikira ibikorwa bigamije rero cyangwa se bishyira mu kaga abasivile ndetse n'ibikorwa remezo byabo. Yunzemo ati ibyo bikorwa kandi bishobora gutuma ababigizemo rero uruhare ku giti cyabo n'ababitera inkunga by'umwihariko babiryozwa mu gihe mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. M23 kandi biciye mu bunyamabanga uhoraho wayo bwana Benjamin Monima yagaragaje impungenge ku itangazo risebya iriya komisiyo ryamagana isenywa rya drone zica abaturage cyangwa abantu, rikanahishira by'umwihariko ibitero by'indege by'umwihariko byakomeje kugabwa mu baturage b'abasivile ndetse no ku birindiro bya 23 byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bifashijwemo n'izo ndege zitagira abapilote. Yibukije ko kandi kuva mu mezi arenga birashize by'umwihariko kuva ku itariki 22 Mutarama 2026 abaturage b'abasivile bo mu Minembwe no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo bibasiwe n'ibitero by'ingabo za leta ya Kinshasa zifashisha drone ziri hagati y'umunani ndetse na 12. Izi ndege zakoreshwaga n'abacanco b'abanyamahanga kandi M23 ivuga ko zarashe ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage benshi twa Minembwe, Twangiza, Rwitsankuku, Katogota, Sange, icyambo cya Karundu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo za Masisi, Warikare, Rucuro, Rubero, Mwenga ndetse n'ahitwa Karehe, ndetse no ku bikorwa remezo by'abasivile nk'amavuriro, amashuri n'insengero, maze bigahitana abasivile benshi abarimo abagore ndetse n'abana. Uyu mutwe kandi wanavuze ko igitero cyawo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyari kigamije gusa ibikoresho bya gisirikare ndetse ko nta gihombo cy'abasivile cyateyewe nacyo, kandi ko by'umwihariko cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane ndetse no kubahiriza agahenge kashyizweho n'amasezerano ya Doha. M23 yanenze uyu muryango kuba rero warihutiye kwiyamagana itabanje gukora iperereza cyangwa se gushaka amakuru yuzuye, ahubwo igahitamo gufata uruhande rumwe. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko kuba perezida wa komisiyo y'uyu muryango yarise igikorwa cyarokoye ubuzima bw'abantu, igikorwa cy'iterabwoba, ari intambwe iteje akaga ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, maze bica intege icyizere ufitiwe kandi bihabanye n'inshingano zawo zibanze zo kurengera abaturage ba Afurika. Wanenze kandi Ali Yusufu kuba rero ataramagana na rimwe leta ya Kongo Kinshasa imaze igihe ikoresha abacanshuro ari nabo rero basanzwe bakoresha drone zari ku kibuga cy'indege cya Kisangani warasheho, ibigaragaza imyitwarire ibogamiye kandi binyuranyije n'inshingano ze zibanze zo kurinda abasivile. M23 nayo kandi yavuze ko yamagana ririya tangazo isaba umuryango wa Afurika yunze ubumwe rero gushyira imbere uburyo budaheza bufite inshingano kandi bushingiye ku kuri, nabwo rero bwonyine bwashobora rero gutanga umusanzu mu kubaka amahoro
arambye kandi ashingiye ku butabera. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, dusubire mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho.